Assalamu алейкум, амансыздарбы туғандар. Бүгін жылы 2 январ 2024 жыл Ноқат базарындағы ушул базарының буюрса тағы ортосындағы достор. Сіздерге ушул кыскача эттердин бааларын буюрса билип беребиз. Ошондуктан сиздер бирден лайкты басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып, анан биздин каналга сөз катталыңыздар. Биз буюрса пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз достор. Assalamu alaikum. Es qancha ekani? 600 so'm. Mal eti? Mal eti, ha? Tayba. Mal eti-chi? Mal eti. Mal eti yo'q, ha? Taytin eti 600 so'mdan deydi. Assalamu alaikum. Qancha ekan et? 600 600, ha? Mal eti uje taydiqmi? Taydiqmi. Bozorning bersin, ha? Mana dostlar, shunday ekan, buyursa taydin etteri shu 600 so'mdan deydi. Mal eti yo'q deydi-ku. Assalomu alaykum. Et neniki ekan? Maldiqmi? Tayba. Qanchadan? Qanchadan? 600'dan mı? Mal eti yo'q bu. Nega bardığında tay eti qo'y? Yaxshi. Bozorning bersin, ha? Dostlar, mana shunday ekan, bardığıyla tay eti deydi. Mal etleri hozircha yo'q-ku. Dostlar, hali sizlar жақта, boshqa жақта qancha o'ltat qilaveramni? Kommentariyga yozib qo'yingizlar. Hozir o'sha mына Noqatda shunday 600 so'mdan ekan kilogrammi. Barыңыздар saq salomatda qolingizlar. Dag'i ilmlilerni tartib chiqaraylik, kommentariyaga yozib qo'yingizlar.